Kokasar polang sunalong Karbiang long Autonomous Council Tourist Department at tumahin pen. Kilang kepang krewe ajok Kokasar po kisoy kilang adim krimsi mandet. West Karbiang long District angkang arlo. Kupliaro yata alang sun Kokasar po kisoy kilang adim malong. Asingkan wangta ningkring apor hodlote. Ani wangta suri surya muluk kisoy kilang apan picnic sudam thekpon long. Lasila bangso Kokasar polang sunalong. Humtrok trok siwer waiting set kedo. Lasila bangsa long Karbiang long Autonomous Council Tourist Department at tumahin pen. Langpon asante arni arbe ahot kedo kedam postame aning samje lapen Karbiang long Autonomous Council apan postame kachoro pajer ponjia polo Karbiang long Autonomous Council pen Kokasar podon rialong midu rung pon bomlo labangso midu kenador pajum ponangchi lapen parking adimanta avelang posi cherok to ora tumpen nang pachini don keroni pen sonjoy keling loti ki minus Karbiang long kilometer koi dolak ladak non di dobong di mai koka sarpo dim kache thangklong Karbiang long kache thangklong dim Karbiang long dede lo la ya ada ti anda kache thang adim lo ada pinangam non asai klep pondong akam klem pondong son dolo IB sami non kimbom ala kumili sonsai lango te IB la IB da kim non si kimbom tangte la la pen waiting sit do waiting sit nona tumbang ay sapap yung waiting sit do la si kasodi mang ay si picnic spot ningkang lang ada higin pen hello wing pen ada picnic mate si ning cepara madim kason lo ada ningkang lang Januari Februari aja lo long lam ke kenaan munin dak itu lapen nili puang tu mage lepan ICI spot po ama ang susi aku lah waiting system ni patang pun po lapen aro tim tui bah waiting system kuno mate kitchen ane chodip hai bang kun Karbiang long termas konsil ni aku langkon sunang po pinangan dan langkon susi pangkil sunang po abim bang pangpay tangan tapi yang parking place bang neso la tingni ka por bang la parking bang satu kasih saya kerja di apen la itu gap entry pass bang jadi bui bang hong dia langsung pinangan kasih saya betul si langsung ini point tuning bang bang ke gari gitu itu bang harus sih yang lagari suatu lang pokep sih rumbo nasi adim na ako lahir sanda gitu mah pakon cer ulun teh nili tumbang ada lokal botus kami bang mangaru pembenaan doi lah si sanda mukha bang pakon cer nah ini bang tapi yang adim na lang non laku di dekram tu deksen dekram yang itu lah tu kata lang itu dah dak penahan nung lo dak sanon lang bang hem jet lo la alang bang la dak di sengging asom du ama lang bang dak kacing du pine boat rafting ya no dangerous satin pine mo badus ta muning ada ani rom de bang ya tum same lang bang ke ditum dan oka along anak itu masih itu mah ordi kami dan yang tahu dan anak lagi nanti ada masih dan nili di sini dapat so ini ya channel along kan apa sini itu di linghang mereka mau orang di dalam kan kuan pen oni ke ini tum koka sarko ko long ini tum ok jujam ke long le tami pini ngamang ke ok jujam long la ini tum ding rong mi lo jilang jilang apor kustami katang so apa jujam dong ye phana bang forest department atum kustami ba Karbiang long Autonomous Council kustami la bang so putha ka bang alang la tum matha paksi pon ko te le tum jilang misen Lapen fokus aku long dia sekali ini tuh abang so oh abang ke isi natural apa ni kena
nanti halatun takir yang ya aku benar masih kaprek alang roy long kami amring long kami kaprek alang roy so long kami laso hai hoi apa tu ado verji apan ado beta mat apon sonde mesen ji tapi pinila bangso koka bangso koka sarpu nang kijui akla malong mangge la poson hilo nona pa ke chilang mi athai ta bedelo ni ngarong mi thai ta bedelo chilang lu ponde jin se mi seta kaprek kapir hilong mangge chilang lu kita mi kala dakta bang non mas lakin pen somse kon mati i dama hormu palang mi hormu lakai mi nak chilang kon so hak si baiklah sunan tu kang bindu tu hala dakta mi alang cuma ini kaprek selam kondu genset kami palangi kami daki tolong pakai aja tingkui pen kami dak panggil anda giat kami selam nelang sana kaki tujuh mimi ating kami lang mimi kami alang kami hilang pun